Kurumjari Anwar Singh Roy Boxing VDF की दाबी सिंह पिथो हाइना खोंसा सत्परगा पुलिस तका मुकना कना मुकना खै स्टेटना VDF की इशू लुमना लवे रेम्यूनरेशन लुपा लिसिंग तरे स्टार्टेड कुंट्रादा हेंगतले खोंजंग हंदोपियो हाइना नोडल ऑफिसर सी दोंगलना अपील तौले Indian Constitution 371 Clause A Manipur da sanahnu yaroi haibidabida civil society singna pak sana wakat khongjung sungsin krai madi lupa crore ama henbagi sana myoi mariga konana custom preventive force na phare ISTB gi Manipur pau meng tabri sing taram nok sobolana pau sanona pizre All Manipur VDF Welfare Association na matong sana ba honorim piu tha taram dogi tolo piu amadi Service Security Thambiu Haina ngasi sangai community hall maya dagi khongset ama sekre khongset aduna tedim ground maya Europe police na thinki mafam adu dagi hankina ba police ki makai dagi khangan bada VDF ki makai dagi yadbaga loina nakalani da mukna bathoki police na VDF personnel sing adubo laksina ba tear gas cell kya kapki taladu da police officer ama dagi VDF personnel sing na service revolver ama magazine ani amadi wireless set ama loksin ki matam sangna harib khulai sing adu amuk hana Manipur police ki authorities sing da khusinar u khanglabasu sinar khide makha tana pamdop thoktok thoktana ba kwa kaitel bazar da Manipur police ki makai digi ngak sem gi thoksa thaki tungda VDF sing marak tagi myoi khra khangalaga DGP unahan ki Amalam da huzur riba phiba masig mari lenina state ki BDF nodal officer oina hawkraba DGP si dongel na afau gi mi pampang tokuna state government na lokat pa bathabak lokat le khongjang handokpiu haina arfil torle police headquarter da IGP Klek Khongsai DIG ke Zentana Imphal West ke ASP Jogesendra Hobizam amadi Imphal East ke ASP ke Megasendra yauna pangthoki ba pawgi mi pamaduda si dongel na BDF ki su si state government na lumna lobuga loinena July gi tang 13 gi hana thage remuneration lupalising taret orambadu lupalising taret satret kuntrada hengatle special identification number lising taret ka ama semle palhuri sing athu matamda loisilagani BDF ki apun masing lising tara yang khaini center na ayaba piri badi lising masonga khaktani BDF sing na police constable amadi IRB gi rifleman ga saf mana lu haiba wafamasi thabo oina pangthok pada lu na thokani VDF ki oiba khwaidigi taba educational qualification leite arm training su 303 khaktani sahi amamamgi contractor leibini haibasi makoi masana thabuk sangbada yakibani phibamasi leibina police amasung IRB ga saf manaba status pibada state ru legani maramasina khongjang sangsileba singna khongpham handoktuna mahoksagum mathok tobiu uniform service da leibasing rule na bound tobuna tangai fadrabadi rule gi matung ina thabuk paikhalakani haiki do our best and we will bring it to the knowledge of the government. We have already brought it and the government is also thinking, so some time is required for they want us to do, and I feel that as uniform service they should again join their duties immediately, because if they do not join their duties, everything has a rule. If we don't do our duty, action will be taken on me, action will be taken on us. Likewise, if they don't do their duty, action, not because we want to take action, it is not because what they are demanding is not correct, but since rule is rule, we will be bound by the rule to take some action. So this is the position of the police department which I am highlighting to you.
Indian Constitution 371 Clause A Manipur Sanhan by Yaroi Haibadabida Civil Society Kagi Musina Kaisampat Lemazim Lake Community Holder Wakan Mipama Satakre Mipamaduna Manipur Kangup Naiba Toxil Yaroi Aren Rabina Parliamentary Standing Committee Pikatpa Report Sanabi Yaroi Naga Framework Agreement ki warosin Manipur Mia Mamadi Manipur Lenga Kantok Laga Lusin bi Yaroi Nagaland gi Semba Ek Nagaland Adumak Sanahan View Habin Simba Warol Yoba Placard Cases Naki Amoko ki President PS Devana India Punba Laitingida Manipur Ningka Tamna Ing Signa Lazarambala Momani Adubunga City India the Punbadigi Armed Forces Special Power Eki Saiteng Manipur Ginga Kui Wato Yauna Problem Kliana Pik Tanba Lamdamama Oire Yamna Pikpa University Isu Mabunga Sifawa Lucinan Tamle Masina Takpadi Lamdamasibu Baratna Miraiduna Tambaki Kudamni Housing NSN IMAMadi India Government and the Marakta Warusin Puraknaba Lokalapa Kongtangna Manipur Liba Piba Masida Manipur Sarkana ruling Amadi Opposition Kaidana Assembly Mipama Kauduna Yamna Kutna Nainarabamatung Bharat Sarkar Manipur Miamgi Apamba Kangan Gadabani Hake सरकार की सिगुम्बा थौसिल थौरांसिंग असिग मायोक्ता असेंबली दा रूलिंग अमसुंग ओपोजिशन लोइना सिविल सोसाइटी अमसुंग मियाम अखोय लेपि हाइबसे सब मानबा पिरेपसे अखोय लौबा पामी मदुगी दमकता सिगुम्बा वाफमसिंग जे खंगननबगी दमक ngasi अखोय सिट प्रोटेस्ट तौजबनी मियाम गिजु डेमोक्रेटिक ओइबा राइट अमा फोंगदोक मतमदा पुलिसिंग न कायना अथिंग अराक पिबिरकनु मियाम नसु थिंगे हाइदना मसिदा कन्फ्रंटेशन तौदना खुद थोंना बै थबक जे मसि अखोय पामदे अखोयना पामिदी मणिपुर कन्नबो हनबदा मणिपुर लैरिबा गवर्नमेंट की एम्प्लॉई लैरिबा खुदिमक से अखोय अमतोयना पुंजलगांदा सम्मानना लेमिना साइबो वाफम जै अपील तौजरी Manipur ga apunbagi saktam kai bi yaroi haina wahangbam lekai yumjau larimbi apunba nupi maruf development association na wahangbam lekai larimbi community hall wakan mipam sataki association gi advisor RK Ongbi Asana Manipur ga apunbagi saktam kai labadi lofasina lepalaitana akan makhongjang kya sangsilakani mari leinaba khudimakna Manipur gi ngongkhai gi matangda akan mieng sangbiu haiki अखोई इरमदम मसिगी सक्तम मसे अखोइना काइबे यारोय हाइदना अखोई जोंथोकचबनी मसे सक्तम मसी काहनबा तारगदी अखोई नुपी खुनाई सिंगना लेप लैतना खोंजंग कया अखोई एकदम जंगसिनजरकनी मणिपुर गी ngomkhai अखंग हाइ पुनमकना येंसिनबिदुना मसीबु सेक्शन थंबा हाइबसे इरमदम मसिगी लेंगदबा वासकनी नुपी सिंजिगिसु लेंगदबा वासकनी Framework Agreement Manipur gi wafam panbe yaroi haina Purai Romba Kaitel Fambi Nupi Singna Konung Mamang da leba Purai Romba Kaitel da wakan mipam setaki Purai Romba Kaitel Nupi Luf ki Secretary and Bebina Manipur Manung da lenga ani panwi moong da satharkadaba Framework Agreement Manipur da sanabi yaroi haki Mamang da palamba Congress sarkar ju akhoi Manipur gi ngomkhai je sugai gai de haire adiga handak yamu BJP ga anoba sarkar amuka lakbajina ju mu khoi gi Manipur gi ngomkhai je chok choi lam masi manghaloi de haire du mana han tongna gi agreement du yaw ba mawong du di khoi kai ba samanare se kai ba samanare na khoi tung da khoi sai su horei ba mayam je Manipur ju da sukyam na horei ba macha amcha horei mayam je karai de lei du ri aduna Manipur gi lam je mache am da mang da na ba akhoi sigumba khongyang je changchan jabani Customs Preventive Force na palelda Maruti Banama sector bada lupa crore ama lakun mga henbagi sana gram lising mari sama yang kaya konana mari fare parba musing adudi Abdul Wasir Say Kumapan Lilong Kuno Raza Khan Say Kunipan Nungai Muhammad Razaudin Lilong Kuno amadi BM Samir yang thang dagini hari ngasi sangapam leba Custom Division Imphal Office da pangtokpa paumi singa unabamada Custom Division Imphal gi Assistant Commissioner RK Darendra Zitna Fondo Kibida Sanabar Kungamanga Moredagi Impal Tamna Pukre Hyper Custom Preventive Force Palena Akanwa Pawma Fangadi Maruti Van Registration Number MN04A5143 da Tomapa Mui Maridigi Sana Singasi Favani Sana Singasi Makoigi Amang Tomanung da Hapsilaga Puramani Custom Division Impal na Ngasi Fawada Sana Amadi Sana Purakpada Seasonabagari Yauna Lupa Crore Sani Henbagi Chenfam Pabangamle Ngarang palendagi farba sana sing ain goi batabak lokal le fangdoki tawraga brahmaromdagi khoi imphalom da puselai base si mi sing sina loina khoi Thawan district ki manung da leiba khoi hiang thang dagi yaure ko atei ga dagi lilong dagi yaure ko sumaina moi mari sini aduga moi mari sigi details dei no khoi da dum pira ge ko sini tawsi
हजिक सी ट्रेन से सना की ट्रेन से कनो ओइबा केजी मदा नियरली 3 लाख कुमगी डिफरेंस लेबा असोंगा खोगी इंडिया की दा हजिक लइसिगा अन मी सिंग सिबा की दंगे एकदम यारगदी ट्रिप अमदा लुपा लाख अहुमले महौरदी को अमुक्तदा अदन मी सिंग सिना एकदम सना सि तौनो सुम होना सिनी हजिक तौरिबा ट्रेन से Ngara More Police के एडिशनल एसपी रोबिन्सन लुसिंबा पुलिस टीम अमना मोरे बाजार की नेशनल हाईवे 102 की नकलदा लंबिरोमदा खंथदुना फुटपाथ मथक्ता दुकान अमदी होटल नसिंबा फमजिलिबसिंग लौथोंनबा खंगन खरबा मतुंगदा ngase रोबिन्सन लुसिंबा पुलिस टीम अमना लौथोकपा होख्रे नेशनल हाईवे की नकलदा बेरेंदा खंदुना होटल अमदी दुकान फमजिलिबसिंग मसा मसाना नुमित हमनी की मनुंगदा लौथोंनबा खंगन के मैटे काउंसिल मोरे की प्रेसिडेंट थोइबना फोंदोरपदा पाखलिबा थबक सिंग मियामना मतिंग पांगबिउ इंडो म्यांमार गेट नंबर 2 की लंबी की नकलदा लमखोपसिन दुकान अमदी होटल फंगलिबसिंगजु मकाताना तक्थोलगनि फोंदोखे अखोई पुंग तरुक तक अखोई की एडिशनल लुसिंगागा मोरेदा लेबा फुटपाथ मथक्ता बेनर फमिबसिंग अमदी मसीदा खंदरिबा अखोई की तीन मना खंदरगा दुकान मचा मसु फमिबसिंग जी लंबी थोंग सी चिनमन मरम ओरकांदा लौथोकनबगी अखोई वारेब ममांगदा लौखिबनी अदु ngasi ayuk si अखोई की एडिशनल लुसिंगागा ऑल कम्युनिटी की लीडर सिंगा पुन्ना तौरकान हारिबा फुटपाथ मथक्ता फमिबा वेंडर सिंग जी अखोई ngasi दगे लौथोकजरे मखुरा नोमन काप्तुना हालंबा खुलेम जितेन ngarang numidang waram pung 3 minute kulum chatpa matamda Jenims के security ward की फारे हाइना DIG range 1 konsam jentana ngasi Impal West district police की SP conference hall pangthokpa paumising unabada phangdokre mana makha taraduna ngarang maitai langolda miyema nomaina kaplamle haiba pau tabada Impal West की SP yauna police na thodo odugi khungul libada खुलेम जितेना मखुरा तोमबु नोमेना कापलमनि हाइबा खंगबा ngomखे जितेनबु security ward की फारो मतुंगदा वाहंग phong सथबदा मांगना सिजनरंबा 9mm की पिस्तौल अमा अमदी .32 की पिस्तौल अमा नोमैसिंग असिगी कापा यारिबा मरु तरागा मरी का कोनना पोरोमपाटा लेबा इबुंगो कौबा गाड़ी की वर्कशॉप तोबा मिवे मदगी फागतखे मांगना सिजनरंबा 9mm की पिस्तौल असि आइना यादबा नोमैनी .32 पिस्तौल अदुना ngaranggi थौदोतो लेखिद्रबा खुलेम तोमबगी लाइसेंस तोमैनी फोंदोखे It's almost completed. Only thing is motive. Mana crime is a threat to Magi own paternal uncle Sita Pova, Hans Mamanga Matogre, Handak Shuma Tormisi Manas, Laga, my Mimsunate Mana Laga, Propok Torga, Point Blank, Cool Blatam, Kapamani, Sigi can say witness Mayama later. Adum Batok, Nina Magi, motive Sikarino have Sekui Yamkana investigation Chatari, Panbayavadi High Misi Huzik, murder case, similar case. मागे आउन अंकल अमा माना हाटखिबगी ट्रायल मायोग नरिबो नुपा अमनि अदुना इन्वेस्टिगेशन से लोयरगुमनि ओनली मोटिव टु खंगाय रे खोइना एस्टैब्लिश तगदबा विदिन बाय 1 मंथ खोइ मसे चार्जशीट सबमिट तगनि इम्फाल वेस्ट की एसपी जुगेशन रा हबिजमना फारबा खुलेम जितेन से हौकिबसे लिसिंगनी 15 की जून थादा मखुरा कृष्ण मोहन बो नोमन काप्तुना हाटखिबा मदि मखुरा पिरोबर्टना छोन खिबगी हौजिक ट्रायल चथरिबा मियोइनी हौकिबसे लिसिंगनी 15 दा मखुरा खुलेम कृष्ण मोहन हाटबदा सिजिनबा लाइसेंस गन अदु क्राइम दा सेनबना मरि लेनबा अथॉरिटी ना नोंगी लाइसेंस कखरे जितेना ngang सिजिनरंबा 9mm की पिस्तौल अदु महाकना करमना पारम लेबनो हाइबा पुलिसना थिजन हुजुम रबी थबक सथरि मखाताना केस अमा लोखले अथुमतमना केस असिग मरि लेना चार्जशीट सेमदुना आइन गोबसेरा फंगना बहनरि हाइना फोंदोखे पाक्सना थिबो हुम थबक चथबदा महाकसे इफालिसकी पोरमपाट की एरियादा लेरे हाइबदगी अखोइना महाकु फाबा ngomki हाटपदा चेनेबा खुलाइसिंगदसु अखोइ लोइनमक मागी इंस्टेंस तकी अखोइ लोइनमक रिकवर तौबा ngami मरुदा सिजनरिबा 9mm की पिस्तौल अदुवा लोइना .32 की पिस्तौल अमसु मंगोनगी लोइनमक रिकवर तौई अदुवा याम तेन ग्रब मतमदा मासे अखोइना फारगा अखोइना तौरिबा थौदोसिगी दमकता लोइनमक मतम चाना अखोइ लोइनमक पुलिसना टाइमली रिएक्ट तौबा ngami हाबिसे मसी थमजगे मणिपुर की अनक पारापा मदी सिंगतम मफम खुदिमक्ता सफनबा अना लैंग्वेज खुदोंसावा फंगनबा हाइबसी मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नाजमा हैप्तुल्लाह सेटपा वाखलोनी हाइना गवर्नर न फोंदोक्रे फ्लाइंग डॉक्टर की थवा हौननबा प्रोसेस सेंटर दा लेटना तक्सिली ngasi रिम्स की लेटेस्ट हॉस्टल नंबर 4 हांगदोपगी तमदा गवर्नर न फोंदोकबनी तरमदु रिम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर एस सांता मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर सीएस अरुण कुमार सुसुकाकी
Governor na Institute asing mahiroi sing na sinfam asida thawai yauna hotna na ba pautak piki mafam asida India gi mafam kaya dagi tambalak liba mahiroi sing mai tamba khakta natana national integration gi saru amne haki. Which family you belong, but people will know you for your excellence. And I'm happy that these young girls are here, and I'm sure the young boys too. You've taken the profession which needs lot of sacrifice. You have to be awake the whole night. Sometimes you know you can't do anything. Life and death is in the hand of God. But you try your best to reduce the pain of the person. Director Professor Santana Rims asi Human Resource Study Award palate adubu analayang da seasonary ba khusukulai singdi matonga suna dabana athu matamda update toba mathok tai hospital gi building sing asi sehi angkai surukle anoba structure su mathok tarakle adubu budget allocation da award palebina khudong sa kaya mai unri haike. Manipur University ki VC Sindhu haiba khongjang hanba leiroi demand phangdri fawba khongjang sangsingani haina mutagi spokesperson Professor NG Nimaina MU da pangthupa pawgi mifamda phongdokre. Professor NG Nimaina khongjang asigi soromo oina anisuba phase ki sara henabigi khongjang sangsinanaba sem saba loire inquiry committee semduna ticket hangani hariba asi independent body oiba moongda ticket kadabani watho asibu parliamenta MP Patel ko ba amana phongdoki badu kanim tawi watho asi center masong state na athubada lochina honagadabani haike. The Siriba Maral Mayam, some Harabada, smart board labida, Generiva scandal, Adragi, Paikagi Sea labida, Generiva scandal, Science Congress ki around 27 crore ki scandal, Mayam City, Equina, detail Tigalaga Kangani, Aduga, Madu Tigatrasu, Equina Lale Kangaba, more than 70% di Equi Adum, anybody na who is interested. Moina University Laga Dometa Kangbang Mangani, Masina basis Waraga, Equina, President of India, Equi, the visitor higher university, Mana Masi, Masigi basista, suspend Adum Yam line Tobiai, Yaraga di Masi, Lokok Piro, Adu Waraga di Equi University Santi Werni. Manipur University Vice Chancellor AP Pandey Lauthu haina sangsilba khongjang numit hompuni sure Mayu Singh punsi Kandrabadi government tegi resign toguni haina phongdolaba minister MLA Singh hoji phawa kaidoribigi haina musuna hangle ngasi phawada AP Pandey lauthobugi mahutta rajniti tawdun leiriba karigino opposition gi Congress MLA mayam su tumina lebigi matam natte makhoji thoroktuna university asi kanbigi matam oire athu matamda worsen proctorabadi Mayu Singh penaraktabadagi pamdoba thodo kya thorpa yai masi thoktanaba state amati central government na honagadabani hari hoji pawgi maktana tem befatang lomane se. I think they are going to get us. Indeed, indeed. I think they are going to finish us. I think we should run. At once. Winky's Swiss roll. Yam Turabo, Punshibu, Winkisam to the Pudana. Mioi bagi nungai na busing bang zariba aibu mafam chadana langthok pijuna mahok sagi kalda akaiba pihan batana tana aibu mioi bagi yekna bani haibire ngasidi Manipur da NGO ama thorktuna aibu mafam chana thambina ba senbire sizina ba loiba matungda aibu storage sting asigi manungda thadabiu maduna aigi anoba mapu ama poktuna amuk hanna mioi bana khoigi mating amuk pangzage nati chat lage ba please I chat lage ba election gi matam loikhabadi adu tama amu unaru phangaro asum tawna mango season chat khabada adum haina Winky's mango Swiss rolls adum phangaro khangedana Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi uchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairaktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu A magic mix
of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Enjoy the tastiest bread in town. Manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Nati chat lagi ba? Please ay chat lagi ba? Target ke season loy krabadi adu di ma amu hana una punglaro asum tauna mango season chat krabada adum haina Winkies mango swiss roll adum panglaro khangedana break mutu na taranong seri makha pausing National Legal Services Authority ki miyang makhada Manipur State Legal Services na sinduna National Law Adalat Imphal East amasung West ki wena Lampel Court Complex to pangthokre Thawal Bisnupur Ukhul amasung Churachandpur District tasu mari leinaba Legal Services Authority na tharomasi pangthoki High Court Legal Services Committee nasu High Court ta tharomasi pangthoki Manipur goina ngasi tongan ba case sani marfutara mapal gi lupa crore ama lakh hompu mapal hen gi senpham yanaba porke Manipur State Legal Services Authority ki additional member Secretary in charge OJS Mutumna Myanmar National Law Adalat ki kanaba lobiduna nungainadaba sing kokthok minana arpil toki samna khune tawisi kaino haibada party sing asina khogi case ta laktaba khogi court pending oiriba cases sing asi court ta leiringai sida marak sida khoina party sing asi party masen animak unahalaga table tok to holaga lotion ba yahan badu gum khudong sabam pibani duga case कोई कोटे योरते केसेस सिंगसु मोई सना सलगा याबगे दुगुम खुदोंग चाबा म पीबनी सिगुम्बा खुदोंग चाबा सिंग असि मिपुम खुदिमकना लौबिरगा कोई केसेस सिंग कोई सनैनब लेब सिंग नुंगाइनदब लेब सिंग असि लेगेल लोक अदालत की सिगुम्बा फोरम असि की मतेंग लौबिरगा सेटल दौनब होन बिउ Bisnupur Court Complex ta Bisnupur District oina ngasi Lok Adalat fangthoktuna panur lerba case Neputur Lusinkre, Lupala, Kunturet, Kongat Cre, Hanapandur Lerba case Marigi Senfam, Lupala, Nepal Ising Tara Nepal Kongat Cre, District and Sessions Judge Bisnupur, Ngainin Kims, Kibgena, Singat Pada Warba, Banki Loan Kaya Yona, Makalkagi, Case Sing, Ataba Senpam da Yasinaduna, Lok Adalat na Miyamama di Marilenaba Authority da, Nakalanigi oina, Kanaba Madi, Yasinaba Propangam Hake. Let's say the case low khatse bank cases UBI bank case ga UCO ki bank case mainly oye aduga motor accident claims revenue cases aduga civil suits low khatpane gasidi misu yamna lagpi de next lok adalat se almost every quarterly the towe asi the next lok adalat to bakanda mayambo Bisnupur district mayambo Yau biraga cases settle to be ready yam nungaigni asigi lok adalat gi mating si mayam na lo biro haina haibne Kadana Sinduna Ayus Directorate ki makhada nomigoiba lemna langbagi kem ama lamsang kendra gi manung senba haibong pokpi high school pangthokre isauna awaba meuna kraba myam gi damakta kadana thodang loduna kem asi pangthokpani myoi kyamrum langbagi loina hidak lang tak singsu lemna piki Peranda Domestic Workers Alliance amasung National Domestic Worker Movement Manipur Sinduna Malengwi Workers Numit Thoram Simarong Doleba Travel Resource Institute to Pangtokre Thormodu da Deputy Speaker K Robindro Manipur Domestic Workers Movement gi Coordinator Jacinta Sangrasa Suraki Fishery Department ki Director na Contractor Supplier Agency singi selana lokthokre haibasi yumpam yaudubni haina Fishery Director Ace Biramani na phongdokre Fishery Office pangthoku pawgi mifam amada Director na makhata na MS Kongbam Agency ki mapu Roman Kongbam na media da Director na staff anigi mingda soi sarga se lokthokre haibasi office ki maram khangdaba sarga masagi maral kopsin ba honabani Romana MSL G10 MS S Gopeswar amadi KS Rajesh ki mingda Fishery Department ki contract work toromlaga masagi farm oina Kongbam Agency ki mingda tabuk suba horkibani mangna paiba tabuk khudima apibo tamdam pongphana loisindabadagi selfie dabani tabuk lorba contractor khudima ki masa masagi bank account singda senfam sing hapkra haiki vigilance achumma thigatnamne haran bakrai de yaurige to thigatnamne ma vigilance mi changi treasury mi changi gai mayam je koi office ki nom gi wangbada ko kaim tongamde तुम्हें मंगों चलगा इन बेनिफिशियरी आई चेक इरग पैसा पिरु यादी सेक्रेटरी आइबम की सोई लोगो दबा अद गवर्नमेंट की चे लेके दबा अप्रूवल पीबगी चे लेते ना कोई पंगदों तो यादव थबो
प्लान अमगी मतुंग इन तौब ngakतनी अद सुमबजिदा कोई खबर दाप चलगा कोई याम लाना फिशरी जी याम लाना तौगिबदौना हाइबजिदा इसामक्सु नुंगाइते Suba Central Pay Commission tangka ani thongna pigini haina lokiba cabinet ki waref yabagam lo hari MTO masung MGO na sathak liba tabak lepa ki khongjang numit sama kurma pani sugre ngasi lamphel leba sub registrar head quarter ki staff singna wakan pham chataki haukiba July taraga Nepal da phangkiba cabinet mipamna employees singi area lising ni taramapal gi April amadagi hauraga March kuntrama thoi lising ni kun phawda sanahanaba tangka ani da piba lepkibadu JAC na yadri Suba Pay sanahanbada lupa crore Lising Masamri Hana Sangani Habesu Namtak Toni Hari World Hepatitis Day Thoram Angasi Simmerang the Laboratory Research Institute of Pangtokre Community Networks for Empowerment Babina Diagnostics Amasung Max Partner NGO Forum na Punna Sinra Pangtokiba Tormaduda Health Minister L. Gentukumar Manifested at Control Society Project Director Radhabinot Sharma Babina Diagnostic Managing Director Dr. TSW Susukaki Minister L. Gentukumar na Ayusman Bharat Agastaraga Manga Fauga Manunda Hodok na Honari Masina Health Sector da and the Miang Sanguna about Kunayama Purok the Mating Wagon Hike. It is a main objective. Union Ministry 2030 the eradicate of Dongi and Harvard of the opportunity. We need people to aware about this subtle phenomenon. What public awareness programs, taste of programs, treatment of programs. So we need to have lots of money. Union Ministry level 517 crores for 3 years. All of which I think Manipuri has allowed 321.72 lakhs. Yungo liter Samli Tara Purga Lakpa Mirema Excise Zone 1 Gi OC Yaskul na Faro Matung Faro na Lupa Lising Tara Tialaga Tadokre Parabo Yungok Sing May Tadro Mangankre Ngasi Lampel Pata Leba State Excise Officer Yungok Sing Adu May Tabaga Mari Lenena SDPO Sans Rai Khana Yungok Pudun Lakpa Myoedu Maming Tonozum Bisozit Apokpa Bisombor Kawi Awang Sekmai Kunuk Dugini Ngasi Nungtil Pung Ani Minute Control Tabada State Excise Office Mamang di Favani Harba Muresi Matam Kagi Mamang di Fan Matan Nadun Lakuni State Excise Namakata na DIC Liquor Fan Naba Tabak Local King Hike Excise ki maximum fine adu mangon impose tore aduga excise ki rule matungin na excise ki headquarter zone 2 OC High School na magi elakada changlakpagi maram na GR number 93/excise liquor zone 2 2018 2018 masi case register tore asmai dodana hojiki hairiba bisojit si fine realized ograba matungda bail da release togre haina samlapna briefing pibani Hangdon Leriba Kenu and Kakingi MOA member Ani Atumatamda Hapu Haina Masanasi Sanor Sina Kumalambata Leba MOA officer protest Tokre Sanoremana member half the Basina Kenu and Kakings Idma Masanasi Mama Paletabuka Panga Ue Masina National International that Surugaba the Kulungsar Gama Nargani Atumatamda Hangluba members in Happy Hike. Membership ani bahab ko dabase masi hapak da bhai tare ngasi khabar da koi sanaba player jing na khabar paru da thing na rak bhai tare anduna masi membership se emoi gi kanu da membership te yohan ningba andegi koi gi mama pa leita ba macha di guideline to dragadi du mapung phana aphaga panga moi da bhai tare aduna mama pa lehen ba macha hen biwo nam sim thangti hayani Ngasi Imphal West District Police ki SP Jogesandra Hobizangi Miyang Makada Paswai gi koi bida leba tongan ba private company brick farm singi mioi singa madi lamda madungi praja singa police ka afaba mari thamduna maike somda santi oina leinaba madi pamdo thodo thorokpadagi mangjong nana kalona bagi pandamda additional SP operation TS Krishna Tomina lusingduna miyam gi ba khanane na ba ma pangthokre Narsama Oiduna Tola Taraba Son Anasing Mating Pangning Pamjakiba Samurai Lapam Rameshuri Kidnianimak Fail Oibana Maram Oiduna Manglal Adu Mongpong Nobanga Miduri Lunana Hingnabagi Land from Mangasilan Tengri Hiramas Reporma
Rameshwari Uripok Nauremthong Laisram Lera DC Rota Ing Kumza Lising Macama Panmatfu Marida Taibang de Kongaraki Apopa Buddhi Chandra Mangna Class 9 Karakumatamda Taibang Pan Thadokna Chatki Nomagi Afang Tabak Suduna Mama Ibema Ibetona Macha Maribu Chauna Yoloki Machin Manau Marigi Manungda Mangna Ahum Subani Class 1 dagi 5 fawba Kolem Laikai Primary School da tamlaki aduga Class 10 fawbuna Ibotonsana Higher Secondary School da tamlaki Mathang tamlakpa aduna Class 12 Sandel School amadagi pass tawbangamki Numitu ngasi fawba Rameshwari gi mitta sangsang na uduna leiri matamdu 2016 dani mak mayumda wan tharakpadagi doctor da chatuna makhal makha kya gi test toro matungda maki kidney animak fail ore haiba khanglakhi doctor yeng satleba sidi aina hidam tang tharaga dum yarani I jo amta yaudre duna tangdi ai test tawa pame na hairaga mana ultrasound lo ro te I test taw ro oina mana thabani ba aduga sanga gi sita yeng baru yeng obadagi kidney animak kan tawdre na tawdagi kan tawgin Mapabong kaina krabatungda imungi fibum yamna thina solakpadagi lairik tamba toktoktuna nganu ye loiduna amadi embroidery yauduna imungi mating pangnaba honaraki loinana manau nupabusu mai masing tamnaba onaki adubu 2016 da kidney animak yaraktabadagi kudimak lepkhre karimata tawba ngamdre loinana isona tharakpa matamadu ngaiduna leiri Hauzik fawda imungi areba manchang kya kaithokuna machanapi asibu matam sangna leheningduna 2016 dagi ngasi fawda lupa lakh kunlop laengbada changkhre chief minister gi miyam gi nimita hoge bachahi 2017 gi november thada chatuna haijarure adubu hauzik fawba karigba mateng amata fangdri makhata na di sapangamdre mas thaji da jumaje sibaga chapmanarureba hauzik se chatsira na di khalli aduga chalubadi ngamdang he adum leire hauzik phapta Hajapoksida atumasi like sarkagi sentham kai ka amta phangba amta leitri hajapok kidney transplant tobada yamdrabada lupa lakh tara romdi changadori adumakpu senpham masi araiba senpham amadi oidri Rameshwari gi mama eveto nadi angam mateng pangbiduna machane pibu matam kharada oirabasu punsigi mahawadu khanganba pamli dialysis tawna ba bhok leitadana yamna khudong thiba amda oina lei aise sarkagi kanodi leiyena di hai adonga sibong manungda di hida amagi maman bagda karimta mating amta di leite Haukiba sahi 2016 dagi ngasi fawbada Rameshwari kidney ani fail latuna yamna wana punsigi lanthing aduma lakli ngasi fawbada relenaba authority dagi aduga Manipur sarkar gi maike dagi karim mateng mata phangmangamdri phim masida karim mateng mata phangandana relenaba authority gi kemta pidana asigu film masida asmak lehal lagadra haibasini video journalist Tomagalona Jitni Ngomba ISTV News report Naurem Thong Laisomlerak DC Road Saya masuna pangtropa mahakabi hizam angahalgi sama kun mangrak suba mapokunun torum loisilapag loinana sama kuntruk suba mapokunun torum Manipur Press Club ta pangtokre tungi ay fena basemba kanglov samro kithil no sinba tormadura Manipur State Parishad Imphal gi President as Kangzam amasung aiba ibi kyana sarwaki mahakabi angahalgi korirol da anoba satwal haibasida seminar masu patoke Kulem tomba mihat janing da bapong dopa galoi na maraleba mioi akan ba serak piu haina naram thong laisram laikai nupi singi sokat love laisram laikai development committee victim gi imung manung amadi laikai gi organization singna naram thong ipa thokok sangda wakan mi phangkre hanami harpada senior mioi mu kari gi damakta bel da thamlibano government amadi police na serak pibu ngamdrabadi maraleba mioi miam da sinabiro matik saba maral gi serak pizerge lekhidrabi gi loina bi sakuntalana ingkal liba masa nupa sing yobna laman kumning wi wakal lakringai ain gor beserak pibu haike mari hakini manga hakini na jum taw lai re ba maje mana koi mayam de jum chena lai re ba ai kai ai du gangni mayam na gomme de masi ba ki jarak ji pipi ro de tan ni mayam angang ne bi hore jing ji laman jing ningani moi laman jing ne ra de jum taw lai ni ba kha jang da lai ni Masi gerati kan amda maka sang dara roi mo na de ne ji tai ji ma da ne mana phatta ba mi ja ma te yaw te tai da de
All Manipur DPC completed candidate of Police Constable Man 2013 gi fall haidok tringai IRB lobu yaroi haina Police Constable Man gi convener e binoina phongdokre Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifom da mahana makatana High Court na takiba Rai government na ikai khumnabiu amadi naha singi punsi kan view haiki CM na haibigi noigi thabaksi High Court na order he tarakpa matungda noigi thabakse appeal book chatna ai 1 days na 2 days ki manunga haidoke haigibin thokhiba wafam adubu ngasigi wazaraba candidate singi awaba singsi kubiduna ngasigi lebak asigi mapi mapa panbiriba honorable CM na nasa singi awaba si kubiduna thabak asigo athuba matamda loisin biu thabak asida rajniti gi weba khudong chaw lobiduna masa singi amasung kasu khangjadraba aigi ima amasung ipa singi awaba singi sida he na awa famda tahanbiganu haiduna candidate amasung ngasigi JSC site gi phongdokpi Jenims ki medicine water masagi anaba amodigi leng duna leriba iriba paukse ki sport paumi hanjabam harnet ki leng bada mateng oinanaba thamuraban kendru ki MLA KS Jackisana sel ki mateng pangkhre MLA Jackisana sel thum matiksa na phangdrabasu lamlamasi ki paumi singna masagi ojaba thadoktuna lawrubi thawdang sibu ikai konubu oina sel ki temang sipi bani haike si Manipur da paumi sing sigi ekhoi makoi gi role lagi ni si Manipur development da laiba adukan paliba government natraga opposition na wade apa thabak tawra besing se makoi na ngatani prithvi da lairiba paumi sing sigi hojik lairiba phiyom sida magi lambi sakhatna bana ba awareness break pase Manipur gi lairiba paumi sina so thodang lori makoi ki piriba facility makoi piriba tolo mayam sing wacharaga so kone lawriba thodang di any akoi gi international level na lawriba paumi sing bagi makoi na ta na lawi hemai yaning de chapchana hena dum lawi Nagana la slab matakta auto parking oibi yaroi IMC na Nagampal da dukan plot PB yaroi haina Nagampal Women Development Society na wakan mifam chathakre society asigi secretary ke Romobalana wangkhaida leiba trust amana IMC gi mayor ga manarga plot sani haibasi yabang ngamloi apang manupi mayam khomjilaga dukan pigini haina toriba se thubu matamda sengdokadabani haike Wangai da labor trust mana hanjin Nagapam da lady area sida magina IMC gi mayurga manaraga mafam sida dukan plot chani aina tori basi ahoi gi Nagapam gi akoi bi da lady praja singna condition amata da su ya bangam loi aduga Manipur da lady apang bon pi me am khomjil laga street vendor market pafam pini haidana paisa khomjan da tori basi mayur masi atho mata da khomon da dopiu aduga ma thabak Nagapam da tobi ganu dukan plot pi su ya roi mafam lo su ya roi mafam jira kana mata da jangshela ko ya roi na Nagapam Women Development Society na ISTP gi thongda khoi wakachari lemongrass amasung citrons nelada yumpham oraga aromatics cropsings masa khangdong nogi matangda nomigoba training program ama nelkuthi gi footpath pangthokre hadogi thamda ayush ki director Dr. Guneswar Sharma CSIR NEIS ki principal scientist Dr. ISB Singha Manipur Small Farmers Agri Business Consortium ge project coordinator Mahesh Singha Khaidem FFCD ki project coordinator Dr. Sinam Royalem Tomba Mitei Jusukaki Jiban Hospital Kaksing na Force India Laboratory Private Limited amasung Myland Company ga khosam naduna fibroscan hepatitis B amasung C gi detection camp ama Jiban Hospital Kaksing da pangthokre camp asida mioi sama morphoda rom lanki Science and Environment Don Bosco High School Tamenglong na sinduna Science and Arts Exhibition ama school asida pangthokre class 3 gi 10 fawda lebe mahiroi singna science model camera puthokna utki ngasi tharmoda school asigi principal Stefan Leverance Tingnungs Francis Susuraki Born aloba class 10 exam na mai palaba wangjing 10 tha kendri manung da leiba khangalaba mahiroi amadi kendra sing manung da leiba khangalaba High School ki class 10 ki mahiroi amasung mai paklaba lomi sing manamatum pidum puning thawatre wangjing 10 tha Kendra Development Committee na sinduna wangjing Laikol Community Hall na pangthokiba tormodu da Kendra sigi MLA Pawnam Brozen Langathel Jilla Parishad Member S Ibetombi 10 tha Jilla Parishad Member TS Manisang Wangjing Lamding Municipal Council ki Councillor Singh Susuraki Hauze amukan natin mabiram tang manise
Saraswati Coaching Institute Singmirong Khonangkarak Info. Admission open. Medical regular course NEET UG 2019. Starting of class 25th July. Special futures. Supply of the study material from Delhi. Weekly test strictly in the NEET pattern. Free studentship secure mark for 80% and above. 50% concessions. Those students who study more than 2 years in medical class. Hurry, limited seat only. We nourish your futures. I think we should run. At once. Winky's Swiss roll. Yam turabo. Punshibu. Winky samta di piudana. Papa. Quick zone gidi tatis college di. Mamal suma pang kuding jam mana yo suma ngaro pista salabni na. Ado suma takta superlink footing gi offer me amon piri sidi. Tas electric drum no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sin bayar andre. Job vacancies. Classic Hospitality Training Institute, Rims Road is recruiting the following posts. Business Excellence Assistant Manager, Housekeeping Trainer, Food Production Trainer, Food and Beverage Service Trainer. Interested candidates meeting the above criteria may submit your CV with recent passport size photograph. For details, contact Babina Diagnostic Building, 3rd floor, Rims Road, ranjita@classichotel.in. Phone number 03852415592. Indian Institute of Banking and Information Technology IIBIT is now in your hometown. Prepare yourself to get your dream banking career with the leading institute of Northeast with a record of 7,000 candidates. Free IBPS or PO coaching available. Last date of registration is 3rd August 2018. Please contact 8974875055. अमुक सोना त्रानोक से मखा पाउसिंग अनि सुबह लंजाव लोरब मतुंग मणिपुर ब्रिटिश की खुट्टेगी निंग तमलेबा अमा ओइना लिसिंग मसामापल निपु तरह की अक्टोबर 19 दा अहानबो ओइना फंखबा एसेंबली मिफम अदु निंगसिंगदुना खना नैनबा मिफम अमा CCSK ना निंगल यूथ क्लब का खुसम नदुना निंगल कम्युनिटी हॉल पांगथोकरे तरमदुदा लोफसिगी प्रेसिडेंट अर्जुन तेलहिबा एनबा निंगल मेरा पाइबी लुफ की सेक्रेटरी ए अहन बिजुसुक रखी डॉक्टर मंगोल जाव अमदी डॉक्टर मुक्ता सगन अखनबो वांगांग लोई ओइकी तरह सुबह रोमई नगा बैप्टिस्ट एसोसिएशन की तरह सुबह यूथ कॉन्फ्रेंस की दमकता सेम सभा होख्रे कॉन्फ्रेंस असी मथंग सही की जनवरी 13 मंगा की तरह फाउबा चुराचापुर डिस्ट्रिक्ट की जेपुंगलुंग दा पांगथोकदबनी मसिगी दमकता नोनेगी नहासिंग पब्लिसिटी की थबक होखिबनी ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ngasi Kangbom lekai da leba Apex Institute Manipur da hodokre hodokui thoromda Professor N Mohendra Dem College of Science ke Associate Professor M Bhuvaneshwari Devi Dem College of Science ke Associate Professor Inthozam Uma Devi Modern College ke Associate Professor Dr. Surapam Ranjit Singha amade Directorate of Environment ke Coordinator Dr. L Dizen Miteina Morubimi Singone Suraki Kaksin Police Station की मनुंग सेना लेबा उयोग संगी नाकल दा नुपी मतुरी यान्दुन सिरमले लेखिरबी नुपी दुदी येंखोम सोनिया देवी मपुरिबा येंखोम जुगे कोई है कक्सिंग लाइदागोन लेकाई क्लब फरिंग दगिनी मसा मथन थौरी यान्दुना सिरिब्रा हाइबदु पुलिस ना तिजिन बहुख्रे ISTV न्यूज ना फंगबो पाउदा लेखिरबी नुपी सिगी इमुंगना ngarang येंखोम सोनिया देवी मांगख्रे हाइना कक्सिंग पुलिस स्टेशन दा मिसिंग रिपोर्ट अमा पिरक्तुना लेरिंगैदा ngasi uk थौरी यालगा सिदुना लेरंबा थेंगरखिबनी पुलिस ना सिवा हक्सांदु लोखट पगल लोइना पोस्टमार्टम की दमकता जेनिम्स की मोक्ता थमख्रे हाउसिंग लमदमसी के सोबो इशू रिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बॉर्डर पिलर अमदी मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाथोक की मतंगदा रिफॉर्मिस्ट स्टूडेंट्स फ्रंट RSF ना लाकलिबा अगस्त अहुंगी अहिंग नोंगाई दगी तांग मंगा की अहिंग नोंगाई फावा मणिपुर पुंबा पुंग नेफुनिपाल की जनरल स्ट्राइक लॉकथोकरे General Strike asida Civil Society Club Organization Mara Pabi Singna Suruk Yabiu Imai Bel Singna Mara Gi Khongset Chatpiu Hari District Agriculture Officer Visnupur Amadi Labor and Farmer Come Felicitation Center na Sinduna National Food Security Mission gi manung sena longmi singi income saru ani hangal hanabagi matang na khana ne ba mifam ama kaino thongkhong awang lekai da pangthokre hodobgi thoromda MLA Radha Kishore District Agriculture Officer K Sitalje kaino gi Pradhan NG Sobha ade ward member sing su rakhe
Manipur के पुनः के सक्तम सिंगरपा लमना मसिबु मसिया तारपा याबगी मोंगी मायोक्ता अमुको UCM CCSK अमदी मियामना लौरपा थबक थरम खुदिमक्ता अपुनबा मणिपुर मतमिसे कांगलुपना सरुगागनी हाई लेबा के हुजि ओरिबा फिबा मसिदा मणिपुर मतमिसे की आर्टिस्ट अमा ओइना पुक्साक ओरिबा इसेगी सिनफमसी थादोक्तुना मियामगी इहौदा सरुग यानबगिदंगता सेम सानो लई हाई हुजि मखाताना ngasi सानबे पॉलोमिनसे ngasi sanami pauda Waflater Sanjita की मथक सिरिबा मराल की मतंगदा MON लोरिबा थौदांग पेन दे हाइना काक्संग खुनोगे अखोबिदा लेबा मियोय खरना MOI की ऑफिस ता थुमजिन प्रोटेस्ट तौखरे संजिता की मथक सिरिबा मराल जानिंग दे मार्क एशियन गेम्स ता सरुगा लु अमदि सेनबा मियोय अदु DNA टेस्ट तौदुना तिगतलु हाइबा खोलाव का लावखे सरुगा के मियोय अमना करिगिदमत खोंजंग असि संगसिलिबनो हाइबि मतंगदा वाफम का थमखे करीगुम्बा एडमिनिस्ट्रेटिव की असोइबा अमा लैखरे हाइबा खंगना खंगना मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन तुमिना लैदुना लैरिबसे अखो यानिंगदे लोइनाना मसिगी दायित्व लैबा अखोगी मणिपुर वेब लिफ्टिंग फेडरेशन की सु प्रेसिडेंट ओइबिरिबा इंडियन वेब लिफ्टिंग फेडरेशन की ना वाइस प्रेसिडेंट मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन की ना जनरल सेक्रेटरी ओइबिरिबा अखोगी सुनील एलांगबम असे यामना मतिक सादबा ngasi phawda mana sanjita gi lairiba issue asida karigumba moral support amata pidana tuminna leiseliba se aiko yaningde haibagi kholaw loina ngasi laksari Jiribam Sathariba Taramangak Suba Sandam Inung Anbi Memorial Mini Boys Football Tournament King Sisana Kiba Anba Matchda Lalpani SYC na Oriental Club goal Marisino Toike Adisuba Matchda RYC na Cookie SCU goal Anisino da Mighty PK Mamitawan Foundation Football Club के फुटबॉल जर्सी अमदी वेबसाइट ngang launch तौखरे ngang होटल इम्फाल पांगथोकिबा तोरमदुग मरी लेनेना ममिथवन फाउंडेशन की चेयरमैन रोमी मिटेना फाउंडेशन असि फुटबॉल अमदी इरमदमु नुंगसिजबा मियोइसिना सेमनी फाउंडेशन असिना मणिपुर की साना कोनबबु योखरपा अमदी मियामगी मतेंग पांगबा असिना मपुंगय पांडमने फाउंडेशन असि मसागी ओइजबा फुटबॉल क्लब अमसु सेंगबतुना फुटबॉल बु पुंनिंग थोगननबा होनबनि हाइखे तोान सिंफम फिल्म की लाइन एक्टर डायरेक्टर एडिटर अदे अतोप फिल्म की लाइन नतब अखोगी मेडिकल कनोदा प्रोफेशन कनोना लेबीबा इंजीनियरिंग की बिजनेस की एंटरप्रेन्योर तसेंगना मणिपुर की दमक कईगुम खर तौजगेन खंजब अपुनबा फाउंडेशन दुने मसी ममिथावन फाउंडेशन हाइरबिस ममिथावन फाउंडेशन की मनुंग लेबा फुटबॉल क्लब अमा ममिथावन FC जर्सी अमसुंग वेबसाइट लॉन्च तौबगी प्रोग्राम ने environmental related खोगी थबखरा next month खोई सुमाइना तौबाना खोगी पाइपलाइन द लेजरे सानाबा चटपा अमसुंग अतोप्पा खोगी awareness program चटपा मतम दसु खोगी मफम दु लेरम अंगांग सिंग sports kit खोनी यंतोकजबा साना थकनबा stationary items अंगांग की लाइक तमदा चंगबा बोय कोलम याम नत्रगसु खरा सुमाइना मसी खरा खरा ममांग दसु होगजगरे काश्मीर की शेर काश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था जुलाई की तांग तरा नेपाल की कुमाथोई फावा सतखिबा फेडरेशन कप जित कुनेदो चैंपियनशिप ता मणिपुर की टीम ना रनर्स अप ट्रॉफी लोरले पुन गोल्ड कुंट्राउंडो सिल्वर टरेट अमदी ब्रॉन्ज मेडल ओहम लोरले हौजिक मखाता सानाबु की पाव बोया निंग थोजुम दि फंबिगिनी उpa क्यांगवेना गोल्ड अमा सिल्वर अमा ब्रॉन्ज अनि पुन मेडल मरी फंगबदगी सथरिबा तरामरी सुबा गवर्नेंस कप इस 11 फेंसिंग चैंपियनशिप की जूनियर बॉयज की टीम चैंपियन ओइतुना वाहेंगबम नोडिया सिंह मेमोरियल ट्रॉफी की मपु ओइख्रे मणिपुर फेंसिंग एसोसिएशन सिंधुना था सिगी तांग कुनमंगा दगी यूनिट तरामरी की निपा मचा मति निपी मसा फेंसर सोहुम तरामथोइन सरुक यादुना खुमल लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इंडोर स्टेडियम द सथरिबा तरामरी सुबा गवर्नेंस कप इस 11 फेंसिंग चैंपियनशिप की ngasi pangthokiba nupa masagi foilsa upa kyangwegi ais loyumba ola kongbagi ti ais benis ke ais ac khongmangi ti ais thongam amadi unit asigi hamas na ahan bani subamadi ahum subataki category asigi ipi masana gi pangthokibada swc khongmangi amarjit sai rc gi ke kene ola kongbagi s berojit amadi upa kyangwegi ti ais prithiraj na ahan bani subamadi ahum subataki सेवर मसाना की पांगथोकिबदना RSC थोंगजोगी W गिब्सन ना अहानबा उपा क्यांगवेगी ए सिंखै nganbana अनिसुबा मिसिखोल खोराइगी L सिंखै अमदी उपा क्यांगवेगी सतीश ना अहानबनी सुबा मदी अहुम सुबता खरे
नुपी मसागी फोइल्स की पांगथोखिबदा साई आरसी डब्ल्यू सोनियाना अहानबा एमएफसी वांखैगी सोमरिना अनिसुबा साई आरसी की एल निर्मला अमदी एसडब्ल्यूसी खोंगमनगी एन मोनाना अहुमसु पोजिशन ताखरे कैटेगरी असिगी सेबर की पांगथोखिबदना उपा क्यांगवेगी एल अंबिका एसडब्ल्यूसी खोंगमनगी जेस्मिन अनिसुबा यूनिट असिगी अबी अमदी मिसिकोल खोरागी के अबे सनाना अहुमसु पोजिशन ताखी सत्तरीबा चैंपियनशिप असिगी अहोबो निमित्ता उपा क्यांगवेना मिनी बॉयज अमदी मिनी गर्ल्स की टीम चैंपियन ओइदुना वहेंगबम वीरभद्र सिंह मेमोरियल ट्रॉफी की मपू ओइखी साई आरसी ना सेनर मेंस की ओवरऑल टीम चैंपियन ओइदुना अरिबम नंदकेश्वर शर्मा ट्रॉफी की मपू ओइखी मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब ना सेनर वुमेन्स की टीम चैंपियन ओइदुना हिजम ओंबी आरके सनातोंबी देवी ट्रॉफी की मपू ओइखरे एसडब्ल्यूसी खोंगमन्ना जूनियर बॉयज की टीम चैंपियन ओइदुना वाकबम नोडिया सिंह ट्रॉफी की मपू अमदी उपा क्यांगवेना जूनियर गर्ल्स की टीम चैंपियन ओइदुना वाकबम ओंबी कैशाम अंगोक देवी ट्रॉफी की मपू ओइखी यूनिट तरामरी की नुपामसा नुपीमसा बॉक्सर सहूम यांखैनिथोइना सरुक यादुना खुमल लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बॉक्सिंग एरेना दा मणिपुर एमएसआर बॉक्सिंग एसोसिएशन सिंधुना थासी की तांग कुंतरुक की सत्थरिबा नुपा नुपी की स्टेट 11 बॉक्सिंग चैंपियनशिप की ngasi humni senba numit की सब जूनियर गर्ल्स की पांगथोखिबा सेमीफाइनल मैच सिंगदा इम्फाल वेस्ट की सीएस पोइरेई लेंबी थौबाल की एल कल्पनाना मागी लंबा माइथिबु पीदुना फाइनल सखरे केजी निफु मरीदगी निफु तरुक फावगी सब जूनियर गर्ल्स की सानखिबा सेमीफाइनल मैच दा थौबाल की एन नंदाना इम्फाल वेस्ट की टीएस रामेश्वरी बु माइथिबु पीदुना फाइनल संखरे केजी निफु तरुक दगी निफु निपन फावगी सब जूनियर गर्ल्स की पांगथोखिबा सेमीफाइनल मैच दा बिष्णुपुर की टी देविकाना तमिंगलोंगी एम पिंकी बु माइथिबु पीदुना फाइनल संखरे केजी निफु मरीदगी निफु तरुक फावगी सब जूनियर गर्ल्स की पांगथोखिबा सेमीफाइनल मैच दा बिष्णुपुर की बिंदिया मैस्नामना सेनापति की सेलिना गोलमईबु माइथिबु पीदुना फाइनल संखरे केजी निफु तरुक दगी निफु निपन फावगी सब जूनियर गर्ल्स की पांगथोखिबा सेमीफाइनल मैच दा इम्फाल ईस्ट की आइस ग्रेभिया देवीना ओखरुल की सनरी वोंग खालेंगबु माइथिबु पीदुना फाइनल संखरे केजी निफु निपाल दगी यांखै फावगी सब जूनियर की पांगथोखिबा सेमीफाइनल मैच दा इम्फाल वेस्ट की के बंदनाना इम्फाल ईस्ट की आई स्वीटी सनुबु माइथिबु पीदुना फाइनल संखरे केजी यांखैदगी यांखैनिथोइ फावगी पांगथोखिबा सब जूनियर गर्ल्स की सेमीफाइनल मैच दा टेक्नोपल की टी आइस हिमालय सनुना इम्फाल वेस्ट की टी ओलिविया बु माइथिबु पीदुना फाइनल संखरे केजी निफु मरीदगी निफु तरुक फावगी जूनियर गर्ल्स की पांगथोखिबा सेमीफाइनल मैच दा सेनापति की अथिप्रो गाने भिनेना उखरुल की ताइरेंग चनबु माइथिबु पीदुना फाइनल संखरे केजी निफु निपाल दगी यांखै फावगी जूनियर गर्ल्स की सानखिबा सेमीफाइनल की बार्ता इम्फाल वेस्ट की केएस अंजू देवीना कांगपोकपी की बोइचोंग हाउसिंगबु अमदी इम्फाल ईस्ट की एन विद्यापतिना बिष्णुपुर की टी भानुमती बु माइथिबु पीदुना फाइनल संखरे केजी यांखै दगी यांखैनिथोइ फावगी जूनियर गर्ल्स की पांगथोखिबा सेमीफाइनल बार्ता उखरुल की आरएस थोयोला अमदी इम्फाल वेस्ट की एल विद्यापति फाइनल संखरे केजी यांखै माथुगी सेनियर वुमेन्स की सानखिबा सेमीफाइनल मैच दा बिष्णुपुर की टीएस मोनिका ना इम्फाल वेस्ट की टीएस याइसना बु माइथिबु पीदुना फाइनल संखरे केजी यांखै मरिगी सेनियर वुमेन्स की सानखिबा सेमीफाइनल बार्ता इम्फाल वेस्ट की आइस हामे देवीना उखरुल की पौतामला माहुंग बु माइथिबु पीदुना फाइनल संखरे केजी यांखै की कांगलुप की सेनियर वुमेन्स की सानखिबा सेमीफाइनल बार्ता थौबाल की एस देविका रानीना कांगपोपी की सोनिया बोइजान बु माइथिबु पीदुना फाइनल संखरे केजी यांखै तरेतगी हुंफु फावगी सब जूनियर बॉयज की सानखिबा सेमीफाइनल मैच सिंगदा कांगपोपी की सना मातेना उखरुल की एन रंजन सिंह बु माइथिबु पीदुना फाइनल संखरे थागसरिबे होजिक मखा ताना ngasi nongmi go kiba enga sai paulo bise Environment Director teki phangkiba ngasi wai kiba inga sama di nujugi pauda khwaidagi sa kiba Celsius degree kuntra manga dasmi humpu mapal khwaidagi ingba Celsius degree tara taruk dasmi manipur tara mari
Nuksit yaw wising manin gisang maximum dasada Manipur 38.0 mari minimum dasada yang kai 3.0 toy oiki. Ngasi ginong suki bagisang mga 10.0 millimeter ni. Loisala kita muru pausang muka na pizre. VDF की दावी सिंह पिठू है ना खोंगसत सत पर पुलिस का कन्नम उना करे स्टेट ना VDF की सुलुम न लवे रेम्यूनरेशन लुपा लिसिंग तरे साटेट कुंट्रादा हैंगत ले खोंगजंग हंडुक पिउ है ना नोडल ऑफिसर सी डोंगल दा अपील टोट ले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 371 क्लोज ए मणिपुर दा सनहन बि यारवे हाइबे दावी दा सिविल सोसाइटी सिंह ना पाक सना वाकत खोंगजंग सिंह करे अमदी लुपा क्रोर अमा हैंडबगी सनामी मरीगा कोनना कस्टम प्रिवेंटिव फोर्स न फारे ngasi dia estimate tu pau matang tu jere meng tabi puno pau mukana